мында yetiştirip bitirmedi художественный училищені, bitirdi Ташкентте. Мына дипломный ішінден бір суретін кетірдік кенеді. Самарқанд, Рекистан, оларын суретлері бар. Мына Турашты 56 жылдан берлі үйінде. Onun bir dostu var edi, Rus adamı. Дядь Коля еді. Мында бірге çalışaydılar. Да, білесің, 70-ші жылда eski tarixi karçkaların tapıp albüm yapkan ediler. Onda Крымский татар, история крымских татар фотография деп, у вақыт басмаханеде басылған karçkalar, albümler, uşiler daha yok edi. Albümün yapıp karçkaların özleri çaresini tapıp çıkarıp öyle albümler yapaydı de. Son o karçkalardan başladı resimler yapmaya. Hamdi dayım babası İbrahim Efendi, o revolütsiyadan evvel Türkiye'de medrese bitirgen, bek okumuşlu, bilgili adam edi. Sürgünlükке düşkende onu Yangül şehrinde Uzbekler gelip camiga alıp gidip cemaatga namaz kıldırtaydı.